Shalom, salam sogot mahubata haganupan. Ase paimai horjahon hita, horjata bani sadarion. Ase marunduk ni hur hita lobei, menghapon persauran pakon ni Tuhan. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, sogot ni Arion, ibiriham ope hosahaguluhan ban nami, na maningun ihatari makasih ko kanami. Janapay mahaganupan idalan hon hanami horja nami, hatamuma nagabe onjolan ban nami mandalan hon haganupan in. Jalo hanami hatamu, ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Haganupan na hinarga ni Tuhan, hata ni Tuhan bata nagabe renungan, bohal bata lah mandalani ari-ari ni goluhtas manipat sadarion. Ama humbani Efesus 5 ayat 20. Isobut. Tongtong manasyam makatahon tarima kasih halani haganup bani na ibata bapa ibagas goran ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ay madas ni. Bapay nang hita haganupan na hinarga ni Tuhan Jesus Kristus, panandayon ta hubani sasadahalak akan merubah dan bahkan manutuhon sonahado hita laho bersikap hubani. Jana naiduho maagi hubani Tuhan. Pengalaman ta pakon ni Tuhan, atau pesobuton pengalaman perjumpaan tabakon ni Tuhan akan merubah koma sonaha do sikapta hubani Tuhan. Nah, Apostel Paulus menggambarkan bani teks ni ambilan on ay ma pasal nahad do goluh ni halak na manggoluh ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ngunit ni bani bahasa judul perikop taon parlaho ni anak haliharon. Laho menggambarkan dan bahkan laho pasingatkon hutong-atongan ni pergoluhan ni halak na persaya. Bahasa berbeda do goluh ni si dia pakon ni nalang mananda Tuhan. Bapak inang kita haganup. Kalimat pertama yang hatahon tong-tong dalam bahasa Indonesia senantiasa. Lang makatahon tentang situasi on. Lang makatahon tentang perasaanmu sonari on. Tapi hata tongtong laho menggambarkan bahasa ganup situasi ni perdalanan ni goluhmu. Makatahon tarima kasih. Makatahon tarima kasih. Nah tutu bapak inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Rado humahol bata. Nah do au boy martarima kasih hubani na ibata. Bani goluhku. Bani situasi na hudo pakon na borat sonari. Bani pusok ni uhur na hudo pakos sonari. Bani parnaboriton na sonin lojani wahapon na sa indoka. Tapi ay mahape hasurungan ni halak na persaya hubani Tuhan. Ay mahape lobih ni halak na persaya hubani Tuhan. Halani adong sada pengakuan bani uhur taon. Naparlobi ay ma manggolo au sonari hosahagoluhan on hujalo pitahalani hidup ni hur ni Tuhan. Pitahalani holong ni Tuhan. Natotu marhitihon ni pengakuan na si sonayay ay doho mana sihol manogu-nogu mangarahkon hita hubani sada pengakuan. Isa hita ilubi-lubi ni naibata. Nah hita haganupan na hinarga ni Tuhan Jesus Kristus. Tongtong mana siya makatahon tarima kasih. Senantiasa lah mengucap syukur kepada Allah. Bahkan kata tongtong senantiasa isobut usai pasal haganup. Baik mungkin situasi na borat, baik mungkin situasi na borit, baik mungkin situasi ekonomi na merosot. Ay piboy, ihatari makasih kok kita. Secara rasional berpikir ta, rado tarhumahol ay.
Tapi sebagai halak na persaya, maningon sanggup do boy mangidah campur tangan ni na bata agi ibaga situasi na borit, situasi na mahol na idop pako kita. Nah kita haganupan na hinargan ni Tuhan Yesus Kristus. Toto sebagai hita halak na persaya, atau sebagai hita halak na dop ipaluha ibaga Yesus Kristus, imerdekahon ibagas kemenangan ni Yesus. Sikap ondo na maningon ipatarida ko kita bani guluta. Tongon Bapak Inang, dumadong surat-surat tabi, horjata, ibagas sugot ni Arion. Ahado na si huli dalan hita, manipat sa darion. Mamariah-riah bapa pokon ni inang, orang tua hubani ni ombah, nabudari sal pumangat, patar hujuma ay mahita, patar on mahorjata. Agi pilape ibotoh kita sonaha do ujung ni buah ni horjata ay, tapi do maadong sada konsep pamikirion bani uhurta, bahasa akan idalako kita. Berhasil atau belang berhasil, itunggu kita maay sonari. Nah, toto Bapak Inang kita haganupan na hinargan ni Tuhan Yesus Kristus. On mana maningon yon doson hita, dan bahkan on ma maningon yakuhok kita. Tuhan, pargogohi ham hanami, ajari ham hanami, pahot ham ukur pakon pikiran nami, laho makorjahon haganupan. Jana awali hita maay ibagas sada pengakuan hata ni Tuhan do penjolan ban nami makorjahon haganupan in. Jana ape holi hasil ni, jana sona ape holi buah ni. Toto maningon hata honok kota do homa terima kasih kepada Tuhan. Ala ni iberi opi bata kesempatan laho berkarya, markhorja do mahubani holong hidupnya ni Tuhan. Alanya Bapak Inang kita haganupan. Selamat markhorja mau bata sadarion. Kok hatari makasih kok kita ma guluh ta. Dalam situasi agi atap nasona HP ai. Mungkin nasi ami bagas pusok nyuhur sonari. Tapi marilah melihat kuasa Tuhan markhorja mengurupi bahkan patuhukon pengharapan nasi ami. Tuhan mamakasomani. Tuhan mamaperguguhi, Tuhan memengajari, haganupan lakah guluhta, martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, hatamuna do pasingat kon hanami, ase guluh nami on tetap ibagas hatarima kasihon. Agitongon situasi naborat, situasi naborit, rosi agi nalang iharusuko kanami, mungkin terjadi ban nami. Tapi pos mahur nami Tuhan bagas topangan tangan haguguhon na humbamu. Boy hanami mandopakon haganuban in. Terima kasih mabamu Tuhan. Ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.